شلونن؟ هیوادارم کە هەر باش و سەلامەت بن. لەوانەی ئەمڕۆیە گەیشتینەوەنێ پێتان بۆچی بۆ باسکردنی بابەتێکی نوێ. بابەتەکەمان زۆر ئاسانە و زۆریش خۆشە. ئەزانن چییە؟ Now all of you open your book, go to page 11. هەمووتان کتێبەکانتان کەڕۆنەوانێ بڕۆن لە کتێبەکانتان بۆ لاپەڕەی 11 بابەتێکی زۆر ئاسان و خۆشمان هەیە. با پێ بزانین ئەم بابەتەمان چییە. دەست پێ بکەین؟ Now let's start. Now from here we will study this new subject. In page 11 we have missing number. What's the meaning of missing number? باش missing number واتا چی؟ واتا توی ئەو ژمارانی کە نەزانراوە لە ئەدیشن و سەبتراکشنە ئێمەین ئەیدۆزینەوە. بۆ میسۆدێکمان هەیە زۆر ئاسانە. باش با بین بۆ ئێرە. For example 7 plus we have addition of operation. 7 add which number equal 15. So from here we have missing number. کەواتە لێرە ئێمە چیمان هەیە؟ لێرەیە missing number ێکمان هەیە. ژمارەیەکمان هەیە کە دیار نییە و پێویستە ئێمە چی لێ بکەین؟ پێویستە بیدۆزینەوە. 7 add which number equal 15. کەواتە لێرە ئێمە چی بکەین؟ باشە ئێمە چۆن ئەو missing number how finding this missing number from here؟ چۆن ئەم missing number ئەم ژمارە نادیارە بدۆزینەوە؟ ئایا 7 plus 4 کەم ئەکاتە 15؟ نا بەم جۆرە 7 plus 3 کەم ئەکاتە 15؟ ناکرێت. کەواتە ئێمە ڕێگایەکمان هەیە کە زۆر ئاسانە بۆ دۆزینەوەی missing number. زانین ئەو ڕێگایە چییە؟ کاتێک کە ئەڵێن 7 plus or 7 add which number equal 15? So we must find missing number. How finding missing number? By this way. کەواتە بەم شێوەیە ئێمە missing number دۆزینەوە. From left hand side we have 15. لەلای ڕاستەوانێ چیم هەیە؟ 15 هەیە. باشە 15ەکە بنووسم. اینجا چیم هەیە؟ 7 هەیە. تۆی چی ئەکەی؟ دایما the left hand side, the number of the left hand side subtract the number of the right hand side. کەواتە ئەو ژمارەی کە لەلای چەپەوە دایما ئەنووسێت توی چی ئەکەی؟ ماینەسی ئەو ژمارەیەکی کە لەلای ڕاستەوە نووسراوە. To find the missing number. So to find missing number, always this number while writing from left hand side, subtracting the number while we have from right hand side. کەواتە چەکەم ئەو ژمارەی کە لەلای لێفتەوە نووسراوە کە 15ەیە سەبتراکتی چی ئەەکەم؟ ئەو ژمارەی ئەەکەم کە لەلای ڕاستەوە نووسراوە. کەواتە ئەگەر 15 ماینەسی 7 کەم ئەدەی 15 minus 7. باش. How subtract two number? From previous lesson we learned how subtract two number. 15 minus 7. كواتا we have to subtract two different numbers. We have the method of counting back. كواتا لواني بيشرح فيه ونبوي دو number subtract رجال count back معناه وابو the first number 15 from brain and 7 from hand. Before 15 we have 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. So 15 minus 7 equal 8. كواتا فيبوين كواتا أجر 15 minus 7 كم بكات 8 أم 8 شيا this missing number. كواتا 8 كدوزي ماندو missing number كيا أليرا missing. كواتا 7 plus 8 كم أكاتا شي equal 15. بوجود إيمي missing number دوزي نوانه. باشا زور آسانه. اینجا بابی بۆ پرسیارەکانی داهاتوو بزانین چی هەیە. باش. From here 6 plus or 6 add which missing number equal 10. So by using this way to find missing number,
this number while writing from left hand side, right? After that, subtract this number while writing from right hand side. كواتا ام نمبر كلا لا يشبهوا هي subtract ام نمبر كم كلا لا يرسموا هي 10 minus 6 equal 4. باشا شلون زاني ما نكرت 4 برجع count back 10 from brain and 6 from hand. Before 10 we have 9 8 7 6 5 4. So 10 minus 6 equal 4. So this missing number is number 4. 6 plus 4 equal 10. After that, number 2, what's missing number at number 9 equal 12. شجماري كيناديار من addition كم لقل number 9 أكاد 12. بهمان رينجاي بيشو this number 12 subtract this number. ام نمبر كلا لا يشبهون مساوي ماينس يم نمبر أكم 12 ماينس 9 أكم كاتر لا ماينس subtraction شيم هبو كاون باكم جماري قولك the first number 12 from brain and 9 from hand. Before 12 we have 11 10 9 8 7 6 5 4 3 كواتا كرجع كان 3 كواتا أما تشي أما ميسين نمبر من دوزي مدو أو نمبر 3 اللي يابن وسا 3 plus 3 add number 9 equal 12. So by this way we can find the missing number. First, after that we have 7 add which number, what missing number equal 14. So by this way 14 minus 7. Using count bar, 14 minus 7 equal 7. Okay, so 7 plus 7 equal 14. After that, we have 5 plus add which number equal 11. You must find this missing number. Okay, you must use subtraction. This number 11 subtract another number 5. 11 minus 5, you must using count bar. 11 from brain, 5 from hand. Before 11, we have 10, 9, 8, 7, 6. So 11 minus 5 equal 6. 6 is missing number. Writing from here. So 6 add number 5 equal 11. After that we have 8 add which number equals 16. This number 16 subtract another number 8. 16 minus 8 using count bar method. 16 from brain, 8 from hand. Before 16 we have 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. So 16 minus 8 equal 8. 8 is missing number. Writing from here. بيني كان آسانة بابتها كمان بودوزينو الميسين نمبر دايما جماري لايتشك بي لمبر إيكوال كوا ماينس جماري بيش إيكوال كا أكين منجورة ميسين نمبر دوزينو لشوين أو جماري كميسين نمبر ديارنيا ميسين نمبر أنا ألوسينو أعظم رجع آسانة أتواني ميسين نمبر بدوزينو أنا بلا جوانا كانم لبيجي دوانزايا للابري دوانزايا أجسيلي كين چی معنیه؟ چند اکسرسایزی که معنیه؟ ام اکسرسایزانه ام کما homework بو خودن باشا؟ So this number 1 to number 5 is homework for you in page 12. قاعدة للاطري بونزا ليك هتاكو page homework بو ايو بلا جوانا كانم بلي وام سلطان لواني امرو بيني بيت هسا كتبنو خاطر لك